Umusozi umwe wica abantu 300 buri mwaka, ariko uguma ariho hantu abantu bashaka gusura. Aha ni ahantu 10 hateye ubwoba ko wahasura kurusha ahandi ku isi. Guhera ku maanga y'intambwe ishobora gusobanura urupfu, kugeza ku biraro biri hejuru cyane aho n'umuyaga ushobora guhitamo igeno ryawe. Ibyago byinshi inyuma y'ubwiza, abakerarugendo bakishyura igiciro. Reka duhere ku hantu hasurwa cyane muri Ireland, Cliff of Moher. Metero 210 uvuye hasi ku nyanja ya Atlantique niho Cliffs of Moher, ubwiza butagira igiciro bwa Ireland bujyana. Ariko inyuma y'ubwo bwiza hari ukuri gusharira. Kuba nta birinda abantu kuba bagwa mu mazi ari hasi, bituma buri ntambwe watera wibeshye ushobora kurangiza ubuzima bwawe. Kongeraho umuyaga uhambaye kandi uhinduranya ibyerekezo, nawe utuma benshi banuka kuri iyi maanga. Dore ko buri mwaka byibuze abantu 5 bahabura ubuzima. Ikibabaje abenshi muri bo baba bagerageza gufata selfie. Maanga iratuje ariko ibyago ni ibyanyabyo. Mu kanya gato turabona umusozi wica abantu barenga 300 buri mwaka, kiraro ku kijyaho bimeze nko kwiyahura kugeza ku kirori ubona kikagusiga utitira. Ariko reka dusure uyu muhanda wica abantu 1000 umwaka. Bali Motorbikes Road muri Indonesia. Bari garagara nka paradizo, ariko imihanda yayo itubwira indimi. Imihanda mitoya, akavuyo n'ubwinshi bwa moto bihinduka umutego w'urupfu ku bakerarugendo. Aho mu 2023 habaye impanuka za moto zirenga 2400, maze abantu 655 bahabura ubuzima. Dusubiye inyuma mu 2019, ishyano ryaraguye, abantu 1000 bose bicwa n'impanuka za moto. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Korose rimukase nabi, paradizo igundikira iherezo. Iyo ari imihanda ya Bali yimakaje urupfu aho kurokoka aba ari amahirwe. Mbere yuko tubona ikiraro cy'urukundo cyo mu Bushinwa, reka tubanze dusura umusozi wa mbere munini ku isi, Mount Everest. Ni ku gasongero k'isi, ariko nanone urebye nabi hasiga ubuzima. Agasongero ka Mount Everest gakura abantu benshi, ariko nanone benshi muri bo ntibajya bagerayo. Umwuka wo guhumeka ungana na 1/3 cy'usanzwe, ubukonje bukabije kongera n'inkangu, ubuzima buba buri mu bibazo. Noneho kuri metero 8,000 z'ubutumburuke niho hari zone y'urupfu, aho umubiri w'umuntu uzima nka telefone ishizemo umuriro. Uyu musozi umaze gutwara ubuzima bw'abantu 344 mu myaka 100 ishize. Kumva abantu ngo bumve ngo ni bake, kuko n'abatekereza kuri uwo musozi nabo babarirwa ku ntoki. Buri ntambwe uteye imeze nk'urusimbi, ntabwo uri kureba igisenge cy'isi, ahubwo ni agasongero ko kurokoka. Dore ko tubona ikiraro cy'ibimasa muri Espanye, reka tunyure muri Norway kureba Trolltunga. Bagira ngo ni ururimi rw'ikinyamaswa kinini. Uru ni urutare ruri hejuru y'ikiyaga cya Devastanet wa metero 140 zose. Nubwo abantu ibihumbi bahurira bashaka amafoto meza, ariko bake nibo babona ibyago byabo. Kuba wahagera bisaba urugendo rw'amasaha 12, imisozi itaba wari ikosa na rimwe. Kuri uru rutare intambwe ishobora gutuma wumva ubaye muzima, cyangwa ikaba ari nayo ya nyuma. Ariko mbere yuko tubona ibibera muri Ethiopia, reka duhere muri Espanye mu kirori cy'ibimasa, Running of Bulls Pamplona. Buri mwaka mu kwezi kwa 7 mu gace ka Pamplona muri Espanye, abantu 1000 bitabira isiganwa ritameze nk'ayandi. Ikimasa gipima stone cyicaginga ku muvuduko mwinshi ushoboka, naho weho wiruka mu rwana no koko. Imihanda mito y'amabuye naho kwisha abahari, abakometse bari kuboroga nubwo bamwe batajya bahaguruka. Guhera mu 1910 byibuze amajije gupfa abantu 13, ariko abandi amajana barakomereka buri mwaka. Iyi ntabwo ari siporo, ahubwo ni ukurokoka. Iyo ibimasa babirekuye, ubwo buhinduka umuco. Mbere yuko tubona ikiraro cy'urukundo, reka dusure Half Dome muri Amerika. Uru ni urutare ruri ku butumburuke bwa metero 1400 ruvuye hasi mu kibaya cya Yosemite. Uru ni urutare rukurura mu kiragendo benshi buri mwaka, ariko nanone rufite indi nkuru. Ku gice cya nyuma hahora gato ngo ugere ku gasongero k'uru rutare, aba ari wowe n'urwego rw'impande ebyiri, ariko se rimwe wakora ryakwica. Guhera mu 2002 kugeza mu 2023 hapfuye abantu 163 bagerageza kuri uru rutare. Ibi ntabwo ari ibijyanye no kurira, ahubwo ni urugamba burimo n'ubwoba bwawe. Reka turebe ikiraro cy'urukundo, Bridge of Love.
metero 300 uvuye hasi mu gihugu cya Zhangjiajie mu Bushinwa niho hari ikiraro cy'ibirahure kireshya na metero 430 z'uburebure na metero 6 z'ubugari. Igiteye ubwoba kuri iki kiraro ntabwo ari abahapfira kuko kiratekanye, ahubwo ni uburyo cyubatse. Na imagine uri kugera ku kiraro cy'ibirahure aho uri kureba muri metero 300 hasi yawe imiyaga iri guhuha, ukagira ibyago ukagera ahantu ibirahure bigasaduka, wakumva umeze gute? Uko niko iki kiraro cyubatse. Bamwe mu bahasura bagwa igihumure, abandi bagasakuza. Ahandi ahantu umuntu ashobora kukubwira ko ukunda nta binyoma. Ariko mbere yuko tubona umusozi aho buri muntu atinya kuwurira n'ibidasanzwe muri Ethiopia, tumajije kubona nihe hagutangaje, handike muri comment. Reka dusure Ethiopia, Danikiri Depression. Hano ahantu abakerarugendo bataba byose kugira ngo bahabone. Iyo ugeze hano hantu ugira ngo ntukiri ku isi, aside zituruka mu butaka, gaze z'uburozi kugeza ku biyaga bya Maguma. Hano ubushyuhe bugera kuri degrees Celsius 50, aribyo bigira Danikiri Depression, hamwe mu hantu hashyuha cyane ku isi. Ariko ntibibuza abakerarugendo kuza kureba ubwiza butangaje bw'ahantu. Ariko bivuga ko bamwe mu basura batiteguye gutaha badataha. Nubwo hano hantu hateye ubwoba, ariko reka dusure zino esikariye. Skyladder. Uru ni urwego rwubatse ku musozi wa FXY mu ntara ya Henan mu Bushinwa, ubutumburuke bwa metero 1300. Wumva ute ko wakura esikariye ziri ahantu hejuru nk'aha umeze nk'ujya mu kirere, ariko nta hantu hagutabara igihe haza umuyaga mwinshi. Uko uri kwiyumva nibyo bigira zino esikariye hamwe mu hantu hateye ubwoba ko wahasura kuri iyi si ya rurema. Niba udafite umutima ukomeye ntuzahegere. Mbere ko tubona ahantu hambere hateye ubwoba ko wahasura, niba iyi video yagushimishije kuki utakanda subscribe, dushyigikire maze natwe dukomeze kuguha ibyiza. Rimwe, Mountain Hua Plankwo. Hejuru mu misozi miremire y'Ubushinwa niho dusanga Mountain Hua Plankwo, inzira aho ugendana n'urupfu. Uraze nawe uri kugenda ku kayira k'imbaho gatoya, kandi nanone ikintu ubona hasi yawe ari metero 600 wahanukamo ibyawe bikaba birarangiye. Nubwo ingamba z'umutekano zakajijwe kuri uyu musozi, ariko bivuga ko byibuze abantu 100 bahapfira buri mwaka, nubwo atari amakuru yizewe 100%. Ariko uko buvuga ati nta foto nta cyabaye, mu 2019 hari abashatse kujya selfie kuri aka kayira ariko byarangiye mu marira. Aha hari ahantu 10 hateye ubwoba ko wahasura, ariko niba ushaka kumenya ibindi bintu biteye ubwoba, kana kuri iyo video.